da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreuol, yn aelodau yn ymwelwyr, rhai o Gyrdydd ac ymellach, ac mae'n hyfryd I weld chi yma gyda ni. A very good morning on this glorious summer's morn. I know we're still in spring, but it's a lovely sunny morning, and welcome to everyone and those joining us as usual on YouTube and Facebook. And we start with a very apt hymn, Cant 36, 136. Y mae Duw yn neffro'r gwanwyn, yw awdur popeth byw, a chyhoedda miwsig adar yn y coed, mae da yw Duw. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr. Bendigedig fyddo'r arglwydd. Halleluia, nef a llawr. Cant 36. Dwi'n troi at Efengil Ioan ar gyfer ein darlleniad ni a bore yma, the Gospel of John. The Gospel of John and chapter 16 and beginning to read at verse 25. And if you're following in your English Bibles, I'm on page 1100. 1100.
the verse 25 of the 16th chapter, and then carrying on to the first 4 verses of chapter 17. Ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, dwi yn ar dudalen 121, 121 yn y Beiblau Cymraeg. Reit ar wylod y dudalen honno. A rwy fi wedi gorchfygu'r byd. A rwyf wedi dweud y pethau hyn wrthych ar ddamhegion, a mae'r amser yn dod pan na fyddaf yn siarad wrthych ar ddamhegion ddim mwy, ond yn llefaru wrthych yn gwbl eglur am y tad. Yn y dydd hwnnw, byddwch yn gofyn yn fy enw i. Nid wyf yn dweud wrthych y byddaf fi'n gweddio ar y tad drosoch wi, oherwydd y mae'r tad ei hun yn eich caru chwi, am i chwi fy ngharu i a chredu fy mod i wedi dod oddi wrth ddiw. Deithim oddi wrth y tad, ac yr wyf wedi dod i'r byd. Bellach, yr wyf yn gadael y byd eto ac yn mynd at y tad. Meddai ei ddisgyblion ef, dyma ti yn awr yn siarad yn gwbl eglur, nid ar ddameg yr wyt yn llefaru mwyach. Yn awr, fe wyddom dy fod yn gwybod pob peth, ac nad oes arnat angen i neb dy holi. Dyna pam yr ydym yn credu dy fod wedi dod oddi wrth ddiw. Atebodd Iesu hwy, a dych yn credu yn awr. Edrychwch, y mae amser yn dod yn wir, y mae wedi dod, pan gewch eich gwasgaru bob un i'w le ei hun, am gadael i ar fy mhen fy hun. Ac eto, nid wyf ar fy mhen fy hun, oherwydd y mae'r tad gyda mi. Ar wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd, fe gewch o'r thrymder, ond codwch eich calon yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. Ac yn ymlaen am ychydig adnodau, wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, o dad, y mae'r awr wedi dod gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd roddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw'r bywyd tragwyddol, dydnabod di yr unig wir ddiw, ar hwn anfonais ti Iesu Grist. Ychwanegau Duw ei fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu ymhellach, 120, 120. 120, disgwyliaf o'r mynyddoedd draw, ble daw i'm help o llysgar. Yr arglwydd rydd i'm gymorth gref, hwn a wnaeth nef a deiar, 120.
Fel ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi, let us turn now to God in prayer, cydweddiwn. Arglwydd mae geiriau'r salm yna wedi ein harwain ni nawr at orsedd gras, disgwyliaf, edrychaf, disgwyl tua'r mynyddoedd, o ble a daw fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd. Ac mewn salm arall I ni'n clywed y geiriau mor ardderchog i'w dy enw di ar yr holl ddeiar. A dyna eiliw ni y bore yma wrth ddod i'th addoli di y bore yma. Ac nid wyt ymhell oddi wrth y sawl sy'n dy geisio di mewn gweddi ac mewn gwirionedd, mewn ysbryd ac mewn gwirionedd fel mae'r ysgrythurau'n dweud. A gwyddom dy fod yn bresennol ym mhob man, ond gwyddom hefyd y gallwn ni fod yn dymil di a methu dy weld. Ac I ni yn gofyn ac yn gweddio ar I ti amlygu dy hunan o'r newydd I ni, y bore yma yn ystod yr oedfa newydd hon. Loving God, we thank you for the continuing reality of the love of Christ in our lives and in our world. The reality that makes such a difference to us as Christians. Victory over good over evil, love over hate, and life, indeed life over death. The turning of weakness into strength, and doubt and fears into faith and hope. Ac yn hawelwch y munudau sanctaidd yma bore yma, I ni'n gweddio ar I ti ein cynorthwyo ni nawr I ddod yn agosach ata ti. Agosach ata ti, fel ein bod ni yn gallu ymostwng o'th flaen di mewn parch ac mewn gwleiddra. Gweddiwn yn awr ar I ni gael ein ryddhau fel petai o bethau'r byd hwn, a phroblemau a gofidiau'r byd hwn. Yma nid oes gennym ni neb yn arglwydd ond tydi, ac ni cheisiwn arall chwaith oesoedd tragwyddoldeb maith. A diolchwn I ti o'r newydd mae yno ti a mae ein gobaith ni. Ein gobaith a gweddiwn ar i'r munudau yma'r phrofiadau yr oedfa hon I fod yn gymorth ac yn helpu ni I wynebu y byd a'i bethau. And in this war-torn world of ours, where we see so much hatred and anger and conflict, vengeance seems to hold sway. Help us now to see hope where perhaps we only seem to see despair. A new confidence where we only seem to see confusion in the things of this world. And teach us as a humanity to live as you would have us live as brothers and sisters. And we mentioned last week the terrible earthquake in Myanmar. And we learned this week that the death toll has reached over 3,000. And as we will be collecting money to aid the situation there, we thank you for those that are working in such situations to bring hope for a better and new tomorrow. Bydd gyda phawb felly sydd yn galaru ac yn gofidio y bore yma. Gwared ni hefyd rhag ymwllwng I ddigalondid falle yng nghanol sefyllfaoedd anodd y byd yma. Goleia di ein deall a'n meddwl ni I ganfod y gwirionedd. Forgive our foolish ways. That's the hymn, the famous hymn, Forgive our foolish ways. And we pray now for you to plant a new spirit in us, a spirit to follow and to serve your Son Jesus as we should, instead of so often following our own agendas in the world. Ac wrth I ni
gyflwyno a chrynhoi ein gweddiau cyhoeddus fel hyn. Ni'n cyflwyno ein dyheadau cudd ein cylonau ni gyd. Ac yn gofyn y cyfan, yn enw ac yn heiddiant Iesu, ar hwn a roes ei ddwylo pyr ar led ac a wisgodd goron ddraen mwyn i'r brwnt cael bod yn lan, fel hyfryd liau'n maen. Amen. Wel, bore da a chroeso cynnes iawn I bawb i'n hoedfa gymyn y bore yma. A very warm welcome to everyone to our communion service this morning. And of course, that includes those who are joining us on the web too. A diolch yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad ac I Paul am ei gyfeiliant wrth yr organ. I ddilyn yn ôl ein harfer, bydd cylch trafod am hanner awr 4 ac oedfa hwyrol am 6 gyda Rob wrth y lliw. To follow today's evening service, led by Rob, there'll be a gathering of the Chapel Curry Club, who will dine at Chettinad Indian Village Restaurant. Dydd Sul nesa, Sul y blodau, ein gweinidog gwadd yn oedfa yn y bore a'r hwyr fydd y parchedig Robin Samuel, pen y bont ar ogwr. Bu yn weinidog ar 2 eglwys yng Ngorllewin Cymru yn ogystal ag ym Mhen y Bont ar Ogwr, ac mae e'n gydlynydd elusen cymorth Cristnogol ers bron I gwarter canrif. As Rob always reminds us, it would be much appreciated if as many of us as possible could come along to support our guest preacher next Sunday, the Reverend Robin Samuel from Bridgend. Cofiwch am ein hoedfa ganol wythnos am hanner dydd a dydd Mercher gyda dysiad y de a sgwrs I ddilyn. To follow the brief informal midweek service on April the 16th, the next Glyn Lang Memorial Organ Recital will take place
with James Andrew performing. And he's currently acting assisting director of music at St Clement's, Fleet Street. Nawr, dyddiadau i'w cofio, dates to remember. Ar ddyddiau cablyd, sef Ebrill 17 am 7 o'r gloch, mae gwahoddiad i ni ymuno mewn cymyn a swper undebol yn Eglwys ganolog fedyddwyr Bloomsbury. So on Monday, Thursday, April the 17th at 7 o'clock, we're all invited to join an United Communion and supper at Bloomsbury Central Baptist Church, along with Crown Court Church of Scotland. You may remember that we were the hosts last year, and it was well attended, and it was a lovely occasion. Diwrnod wedyn, ar ddydd Gwener y Groglith, Ebrill 18, bydd oedfa gymyn undebol yn Eglwys Llundain am 11, gyda'r parchedig Richard Brunt yn gwasanaethu. And so that's on Good Friday, the 11 o'clock joint service at Llundain with Reverend Richard Brunt taking the service. Cofiwch ddod lawr I gael dwysyd o de a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do join us for a cup of tea and a chance to socialise after the service. Ac yn awr fe ddawn nhw elgych I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Soniodd Ann, fel I fi'n arfer a dweud, cofiwch I ddod I gefnogi. Remember to come, as Ann mentioned, as I always say, to come and support the visiting minister next week. He's been many times with us, Robin Samuel, and I'm sure you're familiar with Robin. So come and support. And also, there is a list for those of you who wish to come on the Monday, Thursday, just for them to have an idea of the numbers. It doesn't have to be exact, but we have an idea of the numbers. So for the food, so if you are intending to come, please put your name on the list in the lobby. Felly, fe unw ni nawr I ganu ymhellach. 316, 316, one of my favourites. Ymlith y ffefrannau. O, tyred I o'r tragwyddol. Mae yno tyd y hun fwy moroedd o drigaredd nag a feddyliodd dyn. Os dy I at bechadur, a'i godi ef i'r lan, a'i galon gaif, a'i dafod dy ganmol yn y man. 316.
Codwch eich calon, a rwy fi wedi gorchfygu'r byd, neu cymerwch gysur, yn yr un gyfeithiad, falle bod hwnna'n fwy cyfarwydd i ambell un, cymerwch gysur mi orchfygais y byd. Take heart, I have overcome the world, neu wedi concro'r byd, medde'r Bible.net. A ni'n nawr yng nghyfnod y grawys, ond i ni yn edrych ymlaen at y Pasg. A rwyf am ystyried y geiriau yma lefarwyd gan Iesu ychydig o ddiwrnodau cyn y Pasg cyntaf hwnnw. When these words were spoken by Jesus, he was about to leave his disciples, of course, and go to his death. And as we prepare for Easter once more in this period of Lent, I believe that these words are so relevant and timely for us. And as we, of course, can consider them in the light of the wondrous events of the crucifixion and the resurrection, it makes them even more relevant to us today. Ac y peth yw, wel, os edrychwch chi ar y geiriau yma heb lygaid ffydd a heb ymwybyddiaeth a phrofiad o'r Pasg, maen nhw'n ymddangos yn ryfedd iawn. Achos sut gallwch, meddylwch am eiliad, sut gall Iesu oedd wedi cael ei wrthod, wedi cael ei ddirmygu, wedi cael ei ddilorni, cymaint o weithiau, siwr mae fe'n gallu dweud, mi orchfygais y byd, rwyf wedi gorchfygu'r byd, y Nazaread tlawd hwn, yn gwisgo carpiau, i ni gyd yn smart y bore yma, wel rai o leia, yn ymwneud â gwehilion ddeiar, heb unrhyw gyfoeth a statws yn y byd, ynddo fe? Sut gall hwn o bawb i ddweud mi orchfygais y byd? Jesus, he was about to be betrayed by one of his own, one of his closest friends. And yet he says, take heart, I have overcome the world. He was about to be charged with blasphemy and sedition and brought before the Sanhedrin. He was about to be mocked and reviled and about to be nailed to the cross. And we knew all of this was facing him, about to be crucified. And yet he said, I have overcome the world. Mor ryfeddol, ond yw e? Ond eto, mae mor wir. Roedd e am godi calonau i ddisgyblion yn ystod i hawr fawr o dywyllwch nhw, yn eu tywyllwch nhw, yn eu anobaith nhw, gyda'r geiriau codwch eich calon a rwyf wedi gorchfygu'r byd. And for a short while this morning, I'd like to suggest a few ways in which Jesus really did overcome the world. And that, I'd say, firstly and primarily, in the way in which he lived his life. He overcame the world. Felly, Christ yn gorchfygu'r byd yn y ffordd nath e fyw I fywyd. Think of the first 30 years of Jesus' life. Nawr, does dim lot o wybodaeth a thystiolaeth am y blynyddoedd hynny, dyn ni y cyfan o'r 30, ond ni'n gwybod o ddyddiau I blentyndod, yr adeg pan oedd e'n llanc ifanc iawn, chi'n cofio yn y deml yn Jerusalem, yn dadle ac yn resymu gyda'r arbenigwyr, a'i fod yn tyfu ac yn maintioli mewn ffafr gyda'r arglwydd, fel mae'r ysgrythur yn roi'r peth. So this period of 30 years before Jesus' public ministry, it must have been a period of maturing and developing great patience on his part as well. Because how many times are we tempted like fools? I said in the prayer, forgive our foolish way. And what's that saying? To rush in where even angels fear to tread. We rush in. And I'm sure that Jesus himself was willing to be healing the sick and saving souls and confronting injustice and hypocrisy. But his hour wasn't yet come. That's the thing. His hour, he had to develop great patience.
Rwy'n wedi sôn yn barod am yr adeg oedd yn y deml gyda'r ysgrifenyddion ac esbonwyr y gyfraith. Ac yn amlwg, oedd e'n ysu am fod wrth I briod waith endodd. When Mary and Joseph were searching for that lost 12-year-old Jesus in the temple, he said to them, remember the words, why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house and about his business? Roedd y geiriau yna, ond nhw'n dangos y tân yn ei fol, ac yn ei galon, ac yn ei enaid, hyd yn oed o oedran ifanc, I fod wrth waith I dad. And of course, Jesus also overcomes the world by always remaining faithful to his testimony. He never changed or modified it at all. From the very first day he began to preach until the very last words that he spoke on the cross, it was all the truth of God and nothing but the truth, as we hear so often in a court of law. He never tried to secure any fake popularity through his words. He could have done. He came out with plain speaking truths, which of course often set him in direct opposition to the ruling powers and the authorities. Roedd ei lefaru yn awdurdodol iawn hefyd. Oedd e'n gwybod yn iawn bod y gwirionedd yn trechu yn y pen draw. Bod e'n gorchfygu yn y diwedd, felly oedd e'n siarad yn oesol iawn. Mae eiriau fe mor berthnasol nawr 2000 o flynyddoedd ar ôl ni, a beth o'n nhw pryd hynny? Dyn nhw ddim yn cael ei effeithio gan ffasiwn yr oes. Now, most people, directly or indirectly, were affected by the age and the times in which we live. And as we read through the pages of history, we do have to make certain allowances in certain places, because of course it's unfair to judge certain things, I say, in the light and knowledge and the understanding of the 21st century. But, and this is the big but can always change any sentence. You can test Jesus' words and his teachings by the light of the 21st century or any other century, and it'll stand the test of time, because it's as relevant and apt to any day and age. Roedd ei ddysgeidiaeth heb I effeithio gan y ffaith I fod e'n iddew, oedd e'n ryngwladol, na chwaith gan ddatblygiad a throniaeth y groegwyr, ac unrhyw chwa o ddysgeidiaeth arall oedd yn cael ei chyhoeddi a'i harddel ar y pryd. Newid mae gwybodaeth a ddysgeidiaeth dyn, chi'n cofio'r emyn? Aros mae efengil Iesu byth yr un. His teaching was in the world, but not of the world. That's the thing. Nor tinged by it in any way. It was the truth of God as he'd received it from the Father. And this world couldn't make him add anything to it or take anything away from it or change it in the least degree. So therefore, in this respect as well, he overcame the world, didn't he? He has overcome the world. Roedd hefyd wedi gorchfygu'r byd gyda'i addfwynder a'i ostyngeidrwydd Jesus, he experienced certain periods of extreme popularity, wasn't he? Remember when the crowds were hanging on his every word, everything he spoke. But the popularity, it never affected him. He never became boastful or self-centered, as some would be great popular, big-headed, with the adoration of the crowd. Mae'n gadael yn wir, mae gadael y tyrfaoedd, ond yw yn aml, mwyn cilio i'r mynyddoedd, yn ciliau ef i'r mynydd I alw ar ei dad. Does dim meddyliau aruchel ohono hunan. Does dim meddyliau ac agwedd concwerwr bydol yn perthyn iddo fe.
Mae mor ostyngedig a mor ddiamhongar a charedig a gabiodd eriod. And on the other hand, Jesus was still the same when the world turned against him. He was still as calm and collected with the same message. In the synagogue, remember, there were often words of hatred and malice thrown at him. They carried him out and wanted to throw him off the cliff. But he never got angry about anything directed against him personally. He always bore everything and thought nothing of personal attacks. He was still as loving and gentle and patient. However, much other people provoked him, although there was that incident, of course, where he, in the temple, where he overthrew the tables of the money collectors. But they couldn't drive him from his great purpose, the purpose of love and truth. No, he can most definitely say, I have overcome the world. Because whether the world smiles or frowns at him, he is in that perfect peace and quiet of spirit. He can keep communion with his Father in heaven. A beth am ei agwedd anhunanol? Edrych ar ôl ein hunain i ni'n dieddol o wneud. A mae yn bwysig, wrth gwrs, i wneud yn siŵr bod chi'n edrych ar ôl eich hunan. Yn tueddiad a greddf naturiol yno ni. Ond beth am Iesu, di am i? Gwelwch chi ddim byd o'r agwedd hunanol yma'n perthyn iddo fe. Does dim modd i'r byd i orchfygu fe a'i arwen ei feddwl am ei fuddiannau fe ei hunan yn gyntaf. Roedd e wedi gorchfygu'r byd go iawn yn yr ystyr yna. And perhaps he overcame the world in his life, best of all, by the consistency of his love, the great consistency of his love, because he loved the most unlovable of people in our eyes, because he loved those who hated him, the people who despised him. Fel dwi'n dweud yn amal, haws dweud na gwneud. Easier said than done. Because I'm sure most of us are turned away from loving people when we receive ungrateful and unkind treatment. And of course, in doing so, we've been conquered in a sense by the world, haven't we? The world has had its better on us. We've been conquered by the world in hating back. But Jesus kept to his great objective and even died. He even died, as we'll be remembering this morning, with a prayer on his lips, Father, forgive them, for they know not what they do, when he had those nails into his hands. Ie, roedd Iesu ar un mor garedig a chariadlon ar ddiwedd ei oes, ac a buodd e ar ei dechrau hi hefyd. A mi fod e wedi orchfygu'r byd. Now, I've spent much more time than usual on my first, only 2 other brief points before the communion table, sy'n arwen at yr ail bwynt, rwyf am adael gyda chi, sef bod yr Iesu wedi gorchfygu'r byd, nid yn unig yn y ffordd nath e fyw i fywyd, ond yn ei ffordd o farw hefyd. Christ overcame the world not only in the way in which he lived, but in the way in which he died. Because it was a wondrous, wondrous act of self-sacrifice, wasn't it? Self-denial and self-sacrifice. The Son of God himself, hit at the very heart of the selfishness and the self-centeredness, which is really such an intrinsic part of us as humanity, as I say, the part of the DNA of us as humans. A beth nath e gan gymodi Duw a phobl y byd gyda'i gilydd unwaith eto. Mae wedi ein dysgu ni gyd ein bod ni wedi prynu gan bris a nid ydym bellach yn eiddo ein hunain, ond yn eiddo iddo fe. Through his sacrificial death,
He's raised us above the world as well, and made us different in nature and actions, hopefully, as we should be. Yeah. For I am sure, says Paul when he writes to the church in Rome, I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Yeah, in his sacrificial death. And lastly, as we look forward to Easter, Jesus has overcome the world, not only in his life and in his death, but in his resurrection as well. In his resurrection, and the fact that he lives and reigns in our hearts today. He's overcome the world with his great gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit. Ac wrth roi ei ysbryd ei hun i'r byd, mae wedi sefydlu teyrnas newydd, wrth gwrs. Teyrnas arallfydol ar y ddeiar. Dewyllus di awneler, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Teyrnas o gariad a chyfiawnder. Teyrnas ydyw na ddiflanna. Rodiau deiliaid oll yn rydd, a phan syrth gogoniant anian. Harddwch hon yn fwy fydd. And as we approach once more the table, the communion table this morning, let us remember the cross and the resurrection, once described of as being the lighthouse of humanity. I like that. The lighthouse of humanity, the world's great lighthouse amid the storms of life. A bydde di i oleini a goleidi hwnnw i liwyrchu yn fwy llachar nag erioed dros foroedd tymhestlog ein byd ni. Mae angen dyddiau yma yn y byd sydd ohoni, fel ein bod ni gyd yn gallu datgan yn llawen, cymerwch gysur, mi orchfygais y byd. Take heart, I have conquered the world. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd. 509, 509. O iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, fi dyfais o'i chyffelyb erioed ar fôr na thir. Mae yma rhyw ddirgelion rhy ddyrus un ty ddyn, ac nid oes all ei datrys ond diwdod mawr ei hun. 509.
ni bob amser yn cofio am ryw rai wrth fwrdd y cymun. And we remembered last communion when Royden had been returned to hospital, but now he's come home, and we think of Anwen and Gwen and the family there with Royden. I know still obviously a cause for concern with his health, but we're sending our best wishes to you all. And as I say, I know others have their concerns, their ongoing health issues and other concerns, and we think of you and remember you in our prayers. Felly, fe adroddwn ni gyda'n gilydd wrth feddwl am lawer y bore yma y cyfamod eglwysig. A fel dwi'n dweud yn aml, mae pob llinell yn bwysig yn ei ffordd, but to carry each other's burdens, and that's what we do now as we come to the communion table, I gario beichiau ein gilydd. Felly cyfamodwn gyda'n gilydd. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau I rannu'r efengil ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians. Canis my fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi, bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac addywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed I. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag ac yrfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag a bwytaoch y bara hwn ac yrfoch y cwpan hwn, a dangoswch marwolaeth yr arglwydd on I ddelo. Ac fe tro ni nawr at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Deiwn at y bwrdd hwn yn llawn ymwybodol o'n anheilyngdod ni. I ni gyd yn amherffaith, yn sylweddoli ein gwendidau ni. Ond I ti sydd wedi rhoid y fywyd droso, mwyn I ni gael derbyn bywyd newydd. Ein bod ni yn dal i'th frydychu di mewn nifer o ffyrdd gwahanol, yn wael ein hyfuddod, yn wan ein ffydd, ond eto I ni'n dod yn ddiolchgar y bore yma am y gwahoddiad a'r cynnig I ddod at y bwrdd. Lord Jesus, we ask you to remind us now as we approach anew the communion table how much you loved us and how far you were prepared to go on Calvary for us, and that total sacrifice made for us. Derbyn I nawr yn dy enw sanctaidd di dy hun. Amen. Ac wrth I ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oruwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara wedi fendithio, gan roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch, cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, bwytawn bawb o hwn.
Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf. Yfwn bawb o. Gweddiw, let us pray. Arglwydd Iesu, ni wedi cael ein hatgoffa yn awr unwaith eto trwy'r bara'r gwyn, trwy eiriau'r ysgrythurau, trwy'r ymynau, am bopeth a wneithost drosom. A chymaint ein dyled i ti, swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd lyfrau'r ne. Help us now, O Lord, having received from you, to give back a little. And as we leave this service to start our service, as it were, in the world, although it be little and insignificant in comparison to your love toward us, in ofynwn yn awr ynghyd am y ddeiant ein hamal troseddau, i dderbyn di ac yn erbyn ein gilydd, yn dy enw glân a sanctaidd di dy hun. Amen. And we sing seated to conclude our morning communion service. 495, cyfieithiad hyfryd Williams Pantycelyn o eiriau Isaac Watts, When I Survey the Wondrous Cross. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Mae fi a berthaf dy glod bob eilyn sydd o dan yr hod. Ac wrth fyfyrio ar dy waed, fe gwymp pob delw dan fy nrhaid. 495.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni. O'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.